This one for the boys that are moving to some top down airship, particular this, but I can buy it clap for the boys in a rocket or big, like you say, and he will, my Canada, he will put on the white my side, a Blanzana and another flock of Sigamara ship, Salamano ship, or Camara, kiss a man a lip, that's going to be under the house. Excuse me, hello, guys. Mamma, butterfly, I mean. Somebody please tell him MIS I am Nikomana de Kumsa. Ами то колко е добър, но. To najboljši, če si to morate vi probati. Lahko zdaj v reklama skočiš itak telebajski so še na voljo. Ja, lahko ga probate. Dobro. Bog, je razžgano. Bom na ogel vzela. Še kaj? Ja bom še kaj povedala, ne? Ta ljudsba bi mene pofukala. Ker sem tako seksi. Ne počak, da si kaj izmislim. Denis Pakora! A ne ti stoji problem. Čak da požreba. A ja. Tam po Mercatorju sem jaz obešla s pingvinom. Seveda, vam bom opisala zaradi tega, da boste lahko videli, kateri pingvin sem jaz. In 3, 4, zdaj. Jaz sem pingu in to je moja reklama za čips. No, seveda iščem pingvina, ker bi bila rada pingvina žrtev. Moja prijateljica. Ja, seveda. Malo se mi je spotaknilo. Ne moram do tega stopno. Pazite, zdaj je moj čop. Vsi sem lepa. Ja. To je moja reklama za čips. Seksi. In moja pingvina žrtev bo kmalu. No, konc šale. Ne še. To je čips. Sestavine. Krompir, rastlinsko olje. Vem, da je ogaben, ampak vseeno. Čakaj, da preberem. Ja, govor, da koliko je dober kot to, ja. Zdaj bom pa veš nakladala o čipsu. Hraniti na hladnem in suhem. Uporabljeno najmanj do do. O, Klemen. No. Kje si te čude kupil? Zakaj me pa ignorilaš? A boš čipsa? A ne vidite, ker piki je, no. No, dobro. On bo moja, jaz pingvin. Ja. Sicer ga ne poznam, ampak mislim, ga poznam sem. Moja stvar. Ja, v glavnem. Hranilne vrednosti za 100 gramov, energijska vrednost 535 kcal. Ok, to nas ne zanima. Kako pa ne? Zato? Ja, pa se pa jebite. Zdaj zahud. Kaj? Koliko tam model hud? Lej, kaj se ga vidi. To direkt za reklamo.
ostane pač zdaj, bomo še smeti vrgla. Lepo si jo gledate kako. Primaš smečko. Greš do smeti. In se igraš z Jordanom. Čak, košarka. In pol ga ven vzameš. Ne gre. Čakaj, samo na vrečke. O, ja. Viš, da ta je obcaj že tako umazana. Saj ni moja. V glavnem, daska. Palila sem. Rokomet. Da, to se kako nauditi. Iste, to ne leti na kamor, tako da to je ena svinjarija. Ni šlo. Piščo. Sem se povrstil. Ledena doba. No, vržite normalno.